Isaiah chapter 40. And we'll be reading from verse number 28. Okay? Dito'y church tayo ti Bakara. Kat basically, aminan nga members kat adakasti nga Bible nan. Pi Bible. Kakabsat. We have required everyone to have a copy of it. So, let's read from Isaiah chapter 40, verses 28 hanggang 31. Okay? Follow me with your eyes, tabasag iti Ilocano. The Bible says, di kaaya na amuan, di kaya nangeg, nga ti agnanayon a Diyos, ti Apo, tinamarswa ka dagiti pungto ti daga, saan na kumapoy, ket dimet mabannog, awan ti makasukimat ti panakaawat na. Isu, timang papigsa iti nakapoy, ken iti dayjay awan kabailan na, isu pawadwaden na iti pigsa. Uray pay dagiti ubing, kumapoy danto, ken mabannog danto. Ken dagiti agtutubo, matuang danto a matalipupos. Ngem, dagiti agpanuray ken iti apo, pabaruwen danto dagiti pigsada. Agpangato danto as ipapayag akas laagila, agtaray danto ket dida mabannog. Magnadanto ket dida agkapoy. Apo Diyos, agyamang kami ti saom nga binasa mi. Agyamang kam kadeti mensahe ng kami manen mangigan. Pudno Apo, iti panagbiag, adut pakabannugan. Adu dagiti mangpakapoy kada kami. Gapu na Apo Diyos nga mapukawan kami Apo iti tibker, uray pa nabayag nga Kristiyano no talaga nga dumteng Apo digitay panubok nga nagdadagsen. Kat han nga maibaga nga nabayag because han nga di kinabayag no di kat kasano iti panakapabaro iti pigsami ti inaldaw-aldaw. Iso nga ita nga gundaway, tulungan na kami, takasapulan mi nga masurusuro daytoy nga adal nga mayadal kada kami ta. In Jesus' name, Amen. Tukaw tayo aming kakabsat. Dayjay kararag ko kat pudno unay dijay. Haan nga ti kinabayag mo nga Kristiyano, no dadumaan, kung minsan, hindi yung gaano na tayo katagal or kabayag tayon, iti pamati, timang determinar iti kinatibkir tayo. No diket no kasano, iti laing tayo, no kasano nga iti inaldaw, ket mapabaro iti pigsa tayo kakabsat. Kasla ti arig na kumakat, haan nga kasano ti kataeng mo, uno kaubing mo, no diket mangmangan kakadi. Kasi uray na pigsa kamat, no di kamot mangmangan, nakapoy ka. Ngam uray medyo adataeng mon, no lakit dinasaya at tikang kanam, napigsa ka, nasalunat ka. Anat point na itata dito yung kakabsat. Dito lesson tayo, the three believers who need revival, the revival nga makuna is to live again, to flourish again. Kailangan tayo dito kakabsat, halang nga once in a while, no dikat every day of our life. Now, let me show to you in the book of 2 Corinthians chapter 4. Anat ko na ti Biblia maipanggap kadeti nga ba nagkakabsat. Okay? Kasi dito 2 Corinthians chapter number 4 verse number 16. Kita nyo kakabsat ti ko na tinasanto na surat. Okay? Yan. Basan de pelang ta English. Anak ko na. For which cause we faint not. But though our outward men perish, anat outward men? Detoy, bagi. Anat perish, maibos, maawanan. Okay? Our outward men perish, yet the inward men is what? Renewed. What? Month after month? Year after year? No. Day by day. In other words, every day, our inner man should be renewed. Nawatan niyo kakabsat? Our inner man
should be renewed. Kuna na ti Ilocano, gapo na saan kami amaupay. Tauray no ti makinruar a tao tayo ket mapukaw, ti makinuneg a tao ket mapabaro nga inaldaw-aldaw. Honestly, kakabsat, I have known many believers nga uray gayam na bayagan kakabsat, ken uray napasnek ngagdingdingeg ti sao ti Apo, dumteng latagayam iti time nga adda pasamak, wano adda dagiti sitwasyon, wano adda dagiti problema nga dumteng, ket talaga kakabsat nga dete ag-faint, wano han na makabailan, han na malaktaw. You know? Iso nga, oray sino kada tayo itatta kakabsat, we are all vulnerable to that. That is why, kasapulan tayo iti pan naka-revive. Now, dito lesson tayo, okay? Kat this is describing the three conditions or three situations or three cases kuna tayo. Talo nga case, spiritual condition, nga kasapulan na kakabsat iti ma-revive. Kat number one ka na adal tayo idi, kat dayjay weary. Ano ti Ilocano ti weary itay? Talo nga banag, tandaanan nyo? Ti weary, kat dimten kenkwanan iti number one, panakabannog. Okay? Ti mabannog kakabsat, kat dete you have the strength, the energy is gone. Okay? So anat kasapulam, mapabaro jay strength ken energy. The same thing as a Christian, dumteng ti time kakabsat nga mabannog ka ngagserbi, mabannog ka muta na umay magigimong, mabannog kan nga ag-commitment, nabannog kan nga ag-commitment. So, awan problema di gimong. Awan problema ti panag-commitment. Awan problema ti ministry. Ti ayan ti problema kakabsat, dayjay pa nakabannog mo. So, kasapulan nga ma-manage kan ma-deal mo deta nga panakabannog mo, because if you fail to deal with your weariness, then there are consequences. Either, at dadamamisam nga isagsagana ti Apo a blessing, mamisam digiti opportunities, or DJ pa nag-backslide mo, panaglamiis mo, will affect you, your family. But definitely, to stop, to quit, to allow discouragement to take place is not an alternative and never an option. You should not allow yourself to grow weary. Okay? Anapay ita Ilocanot weary itayan? Maupay. Deti mo't maupay kakabsat kat gapo iti long nga panag-ibturmon. Okay? Kat maupay kan kakabsat nga gibibtor. Wano, panagururay mo iti sungbat ti kararag, awang makitam nga kasla paglawlawagan na, nga on the other hand, kasla kumarkaro pa iti sitwasyon kakabsat, kat ag-question ka iti Apo jiriknam, maumagan kakabsat, maupay ka pa yan. So deta nga talo, mabannog, maupay, mauma. Mabalin nga itata, han you make experience deta because, manageable. Okay? Manageable king ka di problema, manageable king ka di sitwasyon mo, ngamin apay, maybe because by the grace of God, you have learned the right mindset to manage these things, right biblical mindset. You have learned to give your burdens to the Lord. You have learned to ask God for His help from day to day. So dahil dyan sa relasyon mo sa Panginoon, anak ko na binasa da itay, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sarsursurum ti agpanuray kinapo Diyos. Habo impalubos nga di negatibo nga sitwasyon. Kat kasla iso iti mang pabackslide jeritnam. No di kat nasursurum iti nag-wait upon the Lord. And what happened? You have renewed your strength. Kat mariknam kakabsat, ngori nakapoy di bagi, at datib kerken pigsay ti kaungan iti pusom. So, laglagi po nyo, dahita kakabsat. Teko nakada kayon,
awan, data, iti kinabayag ti Christian life. Wala yan, pagkaminsan. Wala din yan sa ang dami mo nang naisulat sa notebook pagkaminsan. Kundi, nasa pagre-review mo sa mga isinulat mo sa notebook. Wala din yan sa katagalan, kundi nandun sa araw-araw na pag-maintain mo sa iyong spiritual life. Nga, ag-devotion ka tibigat, ag-kararag ka, that you bring your burdens to the Lord, that you refresh your mindset as a Christian every day. Deta titulbeg kakabsat. Naawatan tayo? Amen? Your strength yesterday was for yesterday. You need another strength today. That is why you need to renew your strength from the Lord every day of your life. Naawatan nyo kakabsat? Kasla DJ, ti kasla kwan, alagat hanga dete, pati dugag dete, message ngam tapno lang, ada idea yung kakabsat. Ije wilderness, when God commanded the Israelites to gather manna, He instructed them to gather manna every day. Dete kang kananda kakabsat. Kung nati apo, inaldaw kayo nga mapan ag-gather and never store it. Hanyo nga iduldulin. Di kita nga mag-gather yo because adanto manen fresh manna ton bigat. Di kita mo't daddo magkakabsat, awan pa mati daga na po Diyos, nag-gather dat nakadado, indulin da, kadi di mapandat kabigatan kakabsat, inigas di gito'y nga mana. Okay? Kadi di rumwarda, nakita da nga ni, adumanan iti mana, kastamot kakabsat. God's mercies are new every morning, His grace are new every morning, but you need to, just like the Israelites, go and gather it every day. So ulit kakabsat, awan deta di kinabayagan di Kristiyano ta adot nakita ko na member nga oray nagbayag matwang. Nagbayag kakabsat maupay iti problema. So adda deta inaldaw nga panaggather mo iti mana from the Lord panang pabarum iti strength mo. That's how you deal with your weariness. Nawatan tayo kakabsat? Okay? Number 2, secondly, ti naadal tayo pa'y kakabsat, kat iso deti wounded spirit. Okay? So deti ti ayan tayo itang agdaman. Another believer nga, another condition that you have to check on your life is a wounded spirit. No wounded, kung na tayo kakabsat, anat wounded ti Ilocano, nasugatan. Lukibon tayo di Proverbs 18:14. Anak ko na ti Biblia maipanggap ka deto eh. Wounded spirit. Proverbs chapter 18 verse number 14. Alright? The Bible says, the espiritu ti tao, nagpindas ti Ilocano, din ganyo ha? The espiritu ti tao, ibturen nanto ti kinakapsot na. Nakita yung kakapsat? So uray gayam nakapsut ka, di spiritum kaya na nga ibturan di kinakapsut mo. Ngem itinadunor nga espiritu, siya sinunto iti makaawit. Now, listen to me very carefully. The spirit of a man will sustain his infirmity. That the first part, the physical nga infirmity, iso iti ibaklay, wano ibturan, dayjay spirit mo. Ngam dayjay second, jay wounded spirit kakabsat, isun ti agbalin nga burden. In other words, okay? When the spirit is sound, it can bear. When it is wounded, it becomes a burden. Therefore, what you need to watch out and what you need to really maintain in your life is your spirit. Oh, nawatan nyo? Well, of course, we have to maintain a good health. Amen. Pero kahit may sakit ka pala, if your spirit is okay, the spirit mo, kaya na nga ibturan jay sakit mo. Kaya na nga ibturan jay suffering. Wano di jay agdama nga sangsangwem nga pakarigatam. It's the spirit. But when the spirit is wounded, then it becomes a burden. And the problem is, who can bear? Kaya nangasawan,
No ti espiritu ket wounded kakabsat, hanla nga burden isuna, no di ket burden nga awan makaibaklay. Who can bear ko na Sino kasano ka pa yun kakabsat no di spirit mo itinaperdi. So bottom line, okay, deti ti bottom line nga ipagpakita ti Bible. It does not matter that much compared kakabsat the spirit mo, but it doesn't really matter kakabsat no kasanot kaadot sufferings mo, wenno kasanot kaadot dagiti obraem, di ba? Kung minsan iniisip mo, nagado nga labaan, nagapo ka lang nga rodan kakabsat trabaho, agawid ka, dope lang nga malabaan, ado nga maabrata balay, apo, perme. But hanga dijay kakabsat, no dikat, it's your spirit. It does not matter nga uri na banbanog ka iti makalawas, kat umay ka makigimong, hanga dijay issue jay, na banbanog ka nga perme, tapos umay ka makigimong, it's your spirit. Kasi, uri kasanot banugbot makalawas, nung mayat ti spirit mo kakabsat, okay? Makadanon ka ti gimong. Maka-join ka lata iti service. Hello? But when your spirit is wounded, it becomes a burden and it becomes your hindrance. So, kadeti nga lesson ta ita nga malem, ti kayat ko nga iyadal kada kayo kakabsat, kat anya ti wounded spirit. Anada digijay characteristics ti wounded. Okay? Nga spirit. No spirit, kore kayo. Spirit, anakad, ti spirit, pastor. Di ba? Body, soul, spirit. Now, at the function na ngamin de, ti talo kakabsat. Body iso deto eh. Ti function ti bagi tayo is to be world conscious. Hello? Alam nyo, ito nga isurat kakabsat. The function ti body is to be world conscious. No si kakat tao nga awang bagim kakabsat, you cannot be physically what? You are never in touch of the physical world. Okay? So your body is world conscious. Your soul is self-conscious. That function not a soul. Conscious ka, that's your inner self. That is you. Your spirit, the function to spirit mo is God consciousness. Okay? Anat yung bagak? Anat yung body kakabsat? Anat function ti body? Go ahead, everybody. Okay. Anat function ti soul? Self-conscious. Anat function ti spirit? God conscious. So, does not matter what's going on around you, as long as your spirit, okay, your consciousness of God is well and fine and refined and tuned, kakabsat, okay, your soul is okay. Naawatan nyo, kakabsat? Ngam uray mo't nasalunat ka, iti bagi, okay, but if your spirit is not in tune with the Lord, hanga okay, the spirit mo, kakabsat, your soul is not okay. So, kakabsat, what is a wounded spirit? Anat characteristics iti wounded spirit? And then, we are going to deal how to combat it. So, again wrap things up. Okay? Tapnon, uri adot maibagak, i-wrap up ko lang ang basit, tapnon di kastagat, tumalpas dito yung preaching, no assessam to, no evaluate to, di na adal mo, alis to lang matandaanam. Okay? The first thing nga in-inculcate ko kada kayo itakakabsat is, if there is anything that first and foremost, you need to really pay attention, guard, watch out, and maintain every day, it's your what? Your body? No? Your soul? It's your spirit. Nawatan yung kabsat? It's your spirit. Alright. Now, what is a wounded spirit? There are several biblical examples that I'm going to share with you. May panggap ka deti wounded spirit. Ti umuna kakabsat, nga karakteristik iti wounded spirit kat adaking kuana iti jealousy. Okay? Jealousy. Sino kada kayo ti adda nga nagdingag iti kalmahan ti Facebook? Itayag naman ti imana. So adda kakabsat, aya? Okay. Never mind, kabsat. Kaputa, nayunak mo't kit di. Tapnon di kastagat
Hala nga tikil laban, di kalman ti ipakang kukuda kayo. At dapat baro nga luto, ay kakabsat. Amen. So, jealousy. Ano deti jealousy kakabsat? Apay nga dapat awangking ka deto because jealousy is one characteristic of a wounded spirit. When you have jealousy in your heart, you are carrying a wounded spirit. No adaking ka ti jealousy wenno envy kakabsat, bale bakbaklayem iti maysa nga nasugatan nga espiritu. And we are going to study and find out that jealousy and envy should have no place in your mind, should never, what? You should never nurture it. You must consider it like a sickness nga dapat maagasan right away. Kakabsat, what is jealousy? Kung ano yan ta dictionary, a jealousy is a feeling of resentment, madiarik na. Okay? Unhappiness, hanggang nga naragsak. Anger, ada guram or bitterness, nasakit nga nakem, towards someone. Ulitek, a feeling of resentment. Okay? Unhappiness, anger or bitterness towards someone because they have something that you don't. Madijeriknam hangka naragsak ada guram kadayjay nga tao because ada banag nga daganggwana nga awan kengka. Alright. Question, sino kada kayo kakabsat iti makarikrik na? Honestly, let's be honest to goodness. There are times nga mariknam kakabsat iti jealousy wenno envy. Tayag mo da imam. Hangkay samot makarik na ta, busy kay nga minakangkanayon. Ay kakabsat, hanan sa relevant kada kayo. Dito jealousy. Dayjay sa weary, ti relevant kada kayo. Tama bang bannog kayo. Sa totoo lang kakabsat, in simplest form, deti jealousy, iso di ko natin nga envy. It is a feeling that you wish what others have. And you don't feel good. Ito ngayon, you don't feel good anymore about what you have because someone has something better. Dede ko nakidikal man kakabsat, nga okay kamot ka deta lugan mo. Ngam idinakitam di jay padam nga gimatang tinapimpintas nga lugan, hamot okay jay lugan mo kakabsat. Ti question, nagbaliw ba jay lugan mo sa amet? Di ba? Naksayan tiligay sa amet. Oo. Naksayan tugaw? Haan. Nagasgas? Haan. But how come nga idikalman okay laging katalugan mo? Tapos itang bigat, kasla madimot hindi pa nagkitam jay lugan mo. Why? Because nakitam jay padam nga napimpintas tay lugan na. That is a very simple form of jealousy and envy. And when that arises in you, take note, that's already a wounded spirit you are carrying. Nawatan nyo kabsat? Kas pagarigan jay pagyagyan ng mga balay. If you bought a house or you are renting an apartment or giyagang ka ti may sa balay, it was well and okay. Until idina nadamag mo jay ka ubraam, kimatang iti balay na wano nagmove kat kastoy kat idiagawit kat balayo kat madimot na pang ka nagpaser jay balay da nakita magpintas. Idiagawit kat jay balayo, madimot pa nagkitam jay balayon. Kat madijirik namon ka lang detay at the drive, at the something among drive king kaitan nga, you get what I mean? The question ijay that tagakabsat, is that from the Lord? Dijay ka di nga mang drive king kaitata, is it from the Lord? Naawatan nyo kakabsat? So, this is a very simple lesson ko na tayo, very practical, but if we do not guard this, lumala dumakkel. Okay? Like, okay, let me show you how this will become a monster.
In 1 Samuel chapter 18, 1 Samuel chapter 18, verses 7 to 9. Alright? 1 Samuel chapter 18, verses 7 to 9. Listen ha, as I preach this, kakabsat, amok nga ti Apo kat tultulungan na kayo nga mangpawurret ta panunot yo, nga mang-analyze iti application na iti biyagyo deta. Hangkuman ma-mention the gidjay certain details that relate to you, but I pray nga ti Holy Spirit, ikan na kayo ti wisdom kan understanding nga mang-analyze deti nga lesson kat may apply mo iti biyag mo kat you realize that you are moving to a certain direction because you are being driven by jealousy or envy. And it has to stop. It has to stop. You have to go at 180 degrees turn. You turn away from it, from that wounded spirit. Because in 1 Samuel 18, verse 7 to 9, after David defeated Goliath, nagawid da, there was a celebration in the nation. Kat kuna na ti verse 7, ket dagiti babae inkantada ti maysa ken maysa idi nga agtuktukar da ket kinunada ni Saul pinatay na dagiti rinibribo na. Ket ni David dagiti 10 a rinibribo na. So if you look at the appreciation, commendation and praise, it seems that David, he's just new, pero DJ pa nang appreciate daking kuha na kakabsat, kumbaga mas simikat kesa kay King Saul. Okay? In verse 8, it says, ket ni Saul nagpungtut unay idi. When you have jealousy and envy, there will be anger. He was very wroth. Ket daytoy apa nagsao na maluksaw keng kuana, nagluksaw, it displeased him. In other words, madijirik na nakakabsat nga ni David kat i-praise da nga, siyempre, nukit kita mga nagpaiso agad achievement ni David dayjay. Kasi Saul cannot do it, none of the soldiers did it, David did it in the name of the Lord. So, accomplishment ni David, pero hindi masaya si Saul. Okay? Ket kuna na ditoy, impaay da kan David ti 10 ribu. Ket kanyak impaay dalaeng ti ribu. Ket anya pay ti mabalin na nga tagikwaen no saan nga ti pagarian. So, dito nga envy wano jealousy na ti foundation na kat fear and insecurity. Kinan sa ko na awana na, numas kay kayat dan ni David, I fear nga baka isunton ti kay kayat da, kat isut dinggendan patsindan nga arihanton nga siyakpay. Nawatan nyo kakabsat? So there was fear and insecurity in the heart of King Saul. Okay? Kastamot king kakabsat, when your sense of pride, your sense of, anong tawag dito? Sense of significance and sense of security is on your material things. Mawatan nyo di jay? Guguho ka talaga, mga kapatid. Okay? Verse 9. Ket ni Saul, kinuskusilapan na ni David, nanipod idi nga aldaw, ken iti kalpasan na nga aldaw. Wow. Tigayam tao nga, at the envy kan jealousy na kakabsat, ket agkuskusilap. Kita man takaabay mo ita. Kita nyo man kabsat takaabay yun, o kuskusilap. Amon lang, amen? Kuskusilap, kaya't na nga sawen, nakamisuot. Agkadwa kayo kat makita na dyan na pindas ng cellphone mo kabsat kat maditrik na na. Agistorya ka ti blessings ti Apo kat aglibi-libi. Patsem kung kunana, madijirik na nakakabsat. No istoryam ti kinaimbag ti Apo king ka, ti blessings ti Apo king ka, madijirik na nakakabsat. So, jealousy is a wounded spirit and, it robs you of 2 things. Dua nga ba nagkakabsat? 1, it robs you of your joy for your own success. No, the jealousy tapusom, okay? Pukawan na DJ ragsak mo ka DJ success mo.
Nawatan nyo? So, you were happy with what you have, with your achievement, until nakita mo di achievement ti sa bali, you're no longer happy with what you have. That is the feeling. Kasta ko di kapilya tayo, alagat by the grace of God, awang kas di nga rik na tayo kakabsat. Ngayon, nagdakil di kapilya tayo, di ba? Tuno makita tayo nga da sa bali nga baptist nga agpatakdermot, didaktakil pa nga kapilya kat kasla amoy di word, maapelwan. Deta ti dapat paawatan yung nga balikas, maapelwan jeriknam. Kat amom tatao kakabsat, ada digitay tao nga hanapolos paapelwan. No adda imbagam nga nasayaat, kasla dete iredrede namot jay bala na kakabsat nga adamot ibaga naging ka nga pang apelo na. Kontra apelo. Deta kasta kakabsat nga attitude, agan andarging kwa natihan na naimbag nga espiritu. Ano ko makakabsat no nagistorya ka? Kat ko na naging ka, talaga, praise the Lord, makipagragsakak. Haan hanapay maibagat, amen kakabsat. Unuhan na makipagragsak ka. Hello? No dikat, agpampanunot ti kasla pang apelo na matking ka. Gaputa, na apeluan isuna ka, DJ, naimbag nga inistoryam king kwa na. Diyaga mo no, dagakasta nga kaubraan nyo kakabsat. Okay? Hang nag-agibat patayag ti iman. Ngam, tila may ibagak kakabsat, as your pastor, di bale nga isudat maapelwang king ka, wagla nga sikat ti maapelwan kadakwada. Okay? So, it will rob you your joy for your own success. And it will also rob you of your joy for the success of others. Now, iyan ti church tayo kakabsat, hantay pa nga isut ado. Ngem, kas agkakabsat iti pamati, awang kumakada tayo, DJ Rick na nga maapelwan tayo, iti blessing wano balaygi, iti pada tayo a Kristiyano. Amen? Can I hear your amen? Kasla DJ doang agin inala nga ubing kakabsat. Oo. Kat kunana nga kasta DJ may sagat, adabaro ati bimia kunana. Kat dakdakkel tati bimia kunamot DJ may sa ata maapelwang nga ro DJ istorya di pada na nga ubing. Di ko nagpanunot manen kunana kat nagdakkel tay rep mi kunamot DJ may sagat, mapimpintas tay rep mi panunot man ang kunana. Uri umay ka ije balay, adot nagyan jay rep me. At adot nagyan jay rep me. Agin na pelo, dangarod kakabsat, maawatan niyo? Kahit nga sa odamaderik na jay may isa, isong koberan na. Di ko aw mapanunod jay ubing ang kunana. Ado pa'y sakit mi agpapanatan kami kadaguyag kami. Kunamot jay pada ng ubing. At adot sakit mi gugurigur kami kadatrangkaso. Pati sakit kakabsat in napelwan. Sino kada kayo timayat nga makinapelos? Sino kada kayo timayat nga sakit mo't kakabsat? You see? Ano nga ta kakabsat? Deti ko kada kayo. Ano nga tano kung nati apo king ka, kunana kat, okay, kunana. Blessan ka, ngam no kasano pinang bless ko king ka, doblen tumot ti blessing takarubam kunana. Dumawat ka pingatat blessing? Utubon nyo din baga kakabsat. Kung nati apo king ka, dumawat kat, dawatom takit mo nga dawatom nga blessing kanyak. Ngam no anyat, dinawat mo a blessing, doblet itid ko yung takarubam. Dumawat ka pa yung tao no saan? At ano ko na, apo, ikanak tilugan. Duwang alugan ti ipan na di karubam. Hang ka naragsak. Dawatong kakabsat? Apo, ikanak ti balay nga 5 bedrooms na. Irikan ti apo di karubam ti balay, 20 bedroom na kakabsat. Kaya't mo nga tapit ti dumawat uno saan? Kasla DJ, istorya kakabsat may panggap ka DJ, may isang Russian. Nga kunanagat, related ka dito Kunanagat, dumawat ka kunana DJ kasla, super power, mangtad iti, kala blessing
Anyamang nga dawatem kunana. Anyamang nga dawatem, your neighbor will receive double. Kunana kakabsat. Whatever you ask, your neighbor will receive double. Nagpanunot dito nga agtaltalon nga kwa, Rasyan. Kunana nga kastagat, apo, kunana, suwatem ti may isang matak, kunana. Suwatem ti may isang matak, kunana. Tapnon jay, duwa nga matate ka ruba na. Kitam kakabsat aya. So, what happens to the world when everyone is jealous and envious? And what happens in the church? What happens kada tayo nga kakabsat no kastat espiritu tayo kakabsat? Iso nga dapat awan deta kada tayo. Masapol nga madil tayo deta nga jealousy. Now, how do we deal with jealousy? Okay? So much ka di pa nang describe ko ti jealousy na ya kakabsat. How do we deal with it? Well, umuna ti amin kakabsat, kung na di Bible, rejoice with them that do rejoice. Sa pula man di verse na, tapno may isurat tayo. Rejoice with them that do rejoice. Okay? Ito. Romans 12:15. Romans 12:15. Okay? Lukibon tayo, surat yung kakabsat ha. Romans 12:15. Alam ko na natin Romans 12 verse number 15. It says here, makipag-rag-o kayo kadagiti agrag-o. Amen? So no, dabaro nga blessing, anati dapat mariknam, ragsak. Makipag-ragsakak, Brad. Now, my question is this, Pastor, ana iti tulbek tapnon kas jay ti mariknak? Kas jay ti mindset kan attitude? How can I rejoice? I cannot help it. I think I have been born like this kasi narigat ti biyag ko nga nagubing, kat awan lat di awan, jak man lang nakapadpadas ti kastoy, jak man lang nakapadpadas ti kastoy, jak man lang nakaramraman ti kakastoy. So, I cannot help it. Adalat ta riknak, ano makitak ti sabalik at apalan di riknak because growing up, umapapalaklat ta di ubingak, mabalin ako na tayo. How do I deal with that? Kasano nga masukatan, DJ nga karirik na kanyak? Well, there are several things kakabsad. Umuna ti amin, 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Anak ko na 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In other words, anyaman ti addagan ka, haan nga DJ, adda ti sabali ti umuna nga pagpokosam, DJ addagan ka, ngayon ti apo, iso ti pagyamanam keng kuana. Because this is the will of God. So learn to be grateful for what you have. If what you have right now is, adda kasting a blessing mo, just thank God for what you have. And ask God to give you wisdom to manage what He has given you. Dawatom ti apong ako nam Lord, I am not accountable for what you have given to others. I am only accountable for what you have given to me. Isublim, di panunot mo ti stewardship mindset. Okay? Whatever you have given to Him, dear God, it's His stewardship. I rejoice with Him, but I pray that you will give Him wisdom because amok nga no anyaman ti inted mo king kuana, sungbatan nanto king kaapo no anat nagaramatan na. Kat kastamot kanyak, deto inted mo kanyak apo, thank you. And as a steward, give me the wisdom to manage what I have. Nawatan nyo kabsat? Jack, malagip ko kung ano ko ni Pastor Abante ide. No kat attend kamti conference, di kat siyempre dumapanggagat mamangha ka. Alagat hangat ay dakas ka apal, kalan ma-challenge jeriknam. Nga dete, for the glory of God, di ba? Good nga pa naka-challenge. Kat kung kunanan ko ide, wag nyo akong kainggitan. Handak nga kainggitan, nga kastoy ti di-drive kalugan, nga kastoy ti kadakkel ti church, hanyo ammo no kasanot kadakkel ti parikot ken problema. So apalam jay tao nga nagdakkelan iti blessing na, ti hammo makita nagdakkel nga stewardship.
Amoy ti may isa nga dapat wisdom nga masurusurom kakabsat. Tapno madil mo ti jealousy. Kasi nakafocus ka lang amin ka DJ blessing eh. Hindi ka nakafocus doon sa stewardship. Pag na-realize mo na kung gaano kalaki ang meron doon sa tao, ganun din kalaki ang problema niya, baka hamunto apalan ng kakabsat DJ tao. Hello? This is wisdom, kakabsat. Hang ko na i-discuss, idikalman deto eh, kasi inras ko, di pa nangilipas ko, but this is the wisdom of it. Okay? Pakitam di tao kas pagrigan, apo nagadutlogan na siya, uray lang nga 5. Huwag mong tignan kung gaano karami ang sasakyan. Ang isipin mo, yung maintenance niya doon. Daawatan nyo kakabsat, di kadakkel ti parikot na. Oo. Alimbawa, itong church building, one time I was talking to a pastor 3 months ago, kung nagdakkel di kapilyayo pastor, kaladete, perming mamanghay so na kakabsat. Kat sapay ko matay kan nakamtumot ti apo iti kasta kunana kat kunak ay pastor. Hamulang ammo, but if you have that kind of building, dapat kastimot ti kadakkel ti tithes and offerings mo. Because if you only have 10,000 a week in the offering and you have that kind of building, you might as well sell that building and build a smaller one that you can maintain. Because that building is huge, big maintenance. With blessing comes a great responsibility. Amen. So, when you feel jealous about others, ti antidote nga panunutam, apo ko nam, magipagragsakak, tilatakukwa kon, makipagragsak ka deto nga kabsat. Kasi, jay burden king kuana, nga daking kuana deta nga blessing, bagi na dayjay. Tilabiyang ko makipagragsak. Naawatan nyo kakabsat? Oh. Very clear. So, ulit ka, kunam, apo, DJ responsibility nga daking kuana, kadeta nga blessing, accountable isuna king ka, tilang bagik apo makipagragsak king kuana. Rejoice with them that to rejoice. That's how you deal with jealousy. So learn to be thankful to God for what He has given you and always think the steward's mindset. Always think the steward mindset. Panunutong nga kanayon, stewardship king kuana deta. Okay? Number 3, kabsat nga dapat ma-realize mo to conquer jealousy is learn to love. Learn to love. Anak ka na sa dito, learn to love kakabsat. Na magaman takaabay mo, ay bagam takaabay mo, I love you in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, I love you in the Lord. Okay. What does it mean when you say, I love you in the Lord? Teka na sa kabsat, when you love your brother, when you love your sister in the Lord, you care, you desire for their success and well-being. Hangat ikayat mo kat maperdida. Uno, naragsak ka nung maperdida. No di kat jay pusom kakabsat, iti joy mo, uray, okay, let's say, that tao nga, you don't like that person. Okay? Even if you don't like the person, you still pray in your heart nga kung apo, sapay ko I still pray, ti pagsayaatan deti nga tao. Gasam deta kakabsat, matindian. And when that is your prayer for your brother or your sister, when God blesses them, when they prosper in life, hangan naliday jeriknam naragsak ka because joy mo nga makita nga rumang ay dayti pa nagbiag. Hello? So, with whatever you have, you're blessed, for example, okay? It's not a reason for you to look down on others, but it is a reason for you to pray and say, God, no kasano pinang bless mo kanya, kasta kumamot kadakwada. Dahil ti ko nakitayan, no kuna ti apoging ka, dawatem ti blessing, anyaman na blessing nga dawatem kanya, doble ti itid ko takarubam. You see, to test your heart, would you be happy about it?
Would you still ask God anything? Di ba? So, jealousy, wounded spirit. Kat sapay ko magkakabsat, deti in-share ko kada kayo maipanggap ka deti, jealousy. You know, you learn this. And however, the Lord will bless your brother, your sister, your neighbor, or even your friends. You will just rejoice with them. You will just think what you have is a big responsibility. I pray that the Lord will give you wisdom to manage what He has given you. Nawatan nyo kapsat? Yun ang mindset dyan para mawala sa iyo ang jealousy. Number 2, the second wounded spirit is a murmuring spirit. Murmuring spirit. Okay? Ano't kaya nangasawon iti murmuring spirit? The word murmur means to complain. When you begin to now complain with what you are with your sufferings, you're complaining with the things that are happening in your life, that's a murmuring spirit. Ibig sabihin, you are now carrying a wounded spirit. What is complain? In the Greek word, the word complainer literally means one who is discontented with his lot in life. Awanan kakabsat, hananaragsaken, awang kingkwanan DJ, joy of the Lord. Well, the Bible says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ibig sabihin, in any circumstance, any situation in life, as long as you have the joy of the Lord in your heart, you are well and okay. But when you lack the joy of the Lord in your heart, you have a complaining spirit. Okay? You are distressed. You are discouraged. Kat madagsanan ka una yung kakabsat ka deta, ibakbaklay mo nga problema. You are now carrying two burdens. Your physical burdens and your wounded spirit. And the Bible says, but a wounded spirit who can bear. So, complaining spirit is a wounded spirit. And complaining is certainly not a fruit of the Spirit. Hindi yan bunga ng Espiritu. Now, in medical field, I am not a nurse or doctor, but at the DJ ko na nga heart murmur. The heart murmur, in normal condition, they say, the sound of the heart is labdab. Diba? Labdab. That's the normal sound of the heart. This sound is produced by the closing of our heart valves. But when you have a heart murmur, okay, urigayam tapuso kakabsat kat ada murmur na, heart murmur, there's an extra whooshing or wishing sound which can only be heard initially with the aid of the stethoscope. So tayo dinggan ti doktor, no damangag nakakabsat nga, panagrarak na, wano pa nag-wish na. So, here's an interesting fact. A heart murmur is not the disease itself, kunada. Haang kano nga, heart murmur iti disease. But it is an indication of a heart problem. So, no adamangag di doktor nga murmur di heart mo, hanga di heart murmur ti disease. No dikat indikasyon nga ada problema tapusom. If you have a heart murmur, nga isut mang-indicate, ano ti problema? There's a possibility that you have a congenital heart problem, valve calcification, diyan mo digito yan, endocarditis, damurtis, diyan mo digito yung kapsat, or rheumatic fever. Okay? When you have a heart problem, you can quickly get tired. When, kita nyo the application na husto ka kapsat, amom no ti spiritum kat complainer ka, uray basit nga trabaho, kasla nagalisto ka mabanog. Tiriknam, kanti panunot. Deta pala panangkitam ti ado nga labaam kakabsat, nabanog kan. Kinitam lang ha.
Kaya't nangasawan, ada heart mermer mo. Did you heart mermer, ipagpakita na kabsat, you are now complaining, it is now showing a problem in your spirit. You have a wounded spirit. And that wounded spirit should get healed. Masapol mabaliwan ka kabsat. Nga detay, uray kasanot ka adot makita mga labaam kat, Lord, thank you for giving me the strength in advance nga manglabaamin na po di gitoy. Hello? Deti no simangput ka di balay yung nga nagapu ka trabaho, uray kasanot bannog mo, sumangput ka kakabsat kat, adupay lahat mo na inawan at agdardaras kang orgarimwar tay bigat. Kat makitam nga apo, nakawarwara, adupay lang nga may inawan ko kunam apo. Ala, nawara, thank you ta da trabaho mi, tano awan apo, Diyos, kasano kampay kumagat. Ikan naktipig sa nga mangilipas man ng apo di gitoy. Ngem, no adda, wounded spirit mo, anano ka trumuarang kakabsat? Mermering. Depela pa nakakitam kakabsat, talagang high blood kan. Talagang nga dete, hello? Makarelate kayo ba digiti, bagbagag kakabsat? Reality uno saan? Kakabsat, no inaldawlat ta nga kastaan. Oh, baka uray gimong ang kakabsat, iramraman mo. Hindi makigimongan, kung nadagin ka, lato nga obra! Nakita mong kakabsat, heart murmur. Amen? When you have a heart problem, you can quickly get tired and you cannot breathe properly. Kas ka lang mabagbagkal. Oh, di ba? Hananalag-an jiriknam. So when you have a spiritual heart murmur, ano ko, DJ mariknam kakabsat, kasla ka lang mabagbagkalan di problema, kaslahan ka maka, hananalag-an tiriknam ka, digiti pasamat. But when you have joy, when you have peace in the midst of your suffering, uray adot trabahom, uray adot problema, nalag-an tariknam. Kat no nalag-an lakat tariknam kakabsat, you are okay. Ngam once nga nagdagsanan tiriknamon kakabsat, that is the problem. Oh. So I hope kakabsat, dahil tila pa nang-identify kun kat mabang-aran tarik na yun nga kunam. Oh apo, kastaak, madi nga talaga apo. So katam tiriknak nga nadagsen, so katam iti talna, gratitude. But the fruit of the Spirit is, kitang teman di Galatians 5, deti ti kararag mo ti apo nga inaldaw kakabsat. Kat I will close with this verse, na ituloy tayo ito maminsan. Okay? Awanak man ditang ang patsik kakabsat, nga adu dagiti banbanag kat nakadagdag sentirik na ti daduma kada kayo. Kita nyo man takaabay, damagaman, kumusta trik nam, nadagsen ba tirik na muno nalag-an ko nam. Galatia 5, kunana ditoy, ngem ti bunga ti espiritu ket isu ti ayat. No nadagsen tirik nam, awan ayat mo ta trabaho mon. Rag-o, ti rag-o nga ti agkat-katawa kakabsat ngem, adaragsak jay pusom nga mga ramid, kasi para ti apo Job ubram. Peace, datal na. Long suffering, anat long suffering ti Ilocano kakabsat, mabayag apa nagito red. Oh, di ba? Kung natin kami nung dumagat, anate ko na da kami nung haanak nga padason, mapuno ako natin, butawam kami, natapnuhan na mapuno kakabsat. Butawam na ita timbam, tapnosan na mapuno. Kung ano nabayag apa nagitured, kinaanos. Naanos kayo kakabsat? Sino kada kayo ti? Naanos. Amen. Amen. Kung na naman tinaanos. Awan sa tinaanos kada tayo kakabsat. Oh, kinalaing, kinamanagtalek, kinaemma, panagtepel. That's the fruit of the Spirit. Every day ko nam, Lord, talaga ma-realize ko, I have been bearing a wounded spirit every day. And Lord, I do not want to carry a wounded spirit every day of my life. Ikan na kumaapo, itod mo kanyak ti fruit of the Spirit. Amen? Hana kahit nga sawang nga ti the fruit of the Spirit, nagat hana mo ti agunget. Ti kayat nga sawang kakabsat, nalag-antarik nam, adarag uta pusom. You know? Oh, praise the Lord.
ituloy tayo no maminsan dito yung lesson tayo kakabsat kat jak na po utan ta orasan. Okay? Kararag tayo apo Diyos sa giyamang kamgan ka. Kat kas dito na adal me, wounded spirit, jealousy, kan dito murmuring spirit. Kala DJ puso apo, the heart murmur na. Han nga isot, this is the heart murmur. But it shows a deeper heart problem and condition. Kat apo Diyos, at times, tata ma-realize mi apo, there are days that we are actually carrying a wounded spirit. We ask that you fill us with the fruit of your spirit, O God. Agawid kam ko maitatapo, nga ti puso mi apo kat napabaro. Sangwan mi mananti baro nga lawas, ado nga karit, ado nga trabaho, ngam nalaglagan ko mati puso mi apo, nga mangsango, ikan nakamragsak apo Diyos, ngagbiag tinaldaw-aldaw. In Jesus' name, Amen.